Second merit list jong meklia police jong post MPRO operator. Tangin pek mentai kerteng per shebahing ke hing dei khajentia oke. Akham kelumar vai ki kerti ki judge ban tip over judgment sanglin revi naldo khasmli nero faslis lame tul kawai atlibet bakodo tubru famous star paliar oke bobi lang stang tamantar scanless arteli temes star marwen kitbor lang shadap ban sinsyar nong tenger pensyain lang Khairem Asterios Shabong Nero Marfases Lame Aitimiri Nongrum Nero Lame Scanless Artsin oke nominal Marngal Jelius Shadap Jeris Maulong Fanstar Moon Rentatiang Rocker Lamare Bewats Imli Wishman John Lingdo Nero Arteli Kipus Turu Labiang Victor Marwen Rickson Lamare Reginald Maulong Bring Shadap 11 Dekar Mener Ame Hatu Haka UB Constable tementah hakane MPRO Romi telah teli katuru and joining star mertong stan cermang ambor sangreng darab lang renja tin shain lang shadap pan shai lang warjeri amro star lingkoi glories ingti nero aju lami arsin tangga scanless alat yang OSTSC molosius taro emonsun ronghang Deosel Kling dan Nintendo Momin Mijam Armarak Austin Sengcheng Bendalu Susana Tangchi Baldim Wilbert Clinton Emmanuel Momin Klewat and Sangma Kalsrang Bimarak Gilip and Sangma Bayana Momin Walsarik Presweta Lukilda Bokar Pantera and Marak Sanjita, Silchira, Xavier, Chukal, Silseng, and Shahid di Sangma. Okay, Angner Gidon, ki withheld candidate dan tangwe withheld candidate within 7 days ki haben link me spot me clear kunun boot siapa mauro. Te kini ada pemilot ki second merit list dan ikbatam isa page dia haka next video. Tangki nei tulis bon.